Ćao svima opet. Nalazimo se onda gdje smo i stali i sada ćemo razgovarati o Pro i o Free verziji. Kao što vidite ovdje sa leve strane imate jednu ikonicu sa krunicom. Ova ikonica sa krunicom označava da vam za korišćenje bilo kog alata u Canvi treba Pro verzija. Sad, vi kao novi korisnici, ako do sada još niste iskoristili tu mogućnost, imate pravo da pokrenete Pro verziju na 30 dana. Šta je u stvari razlika između Pro verzije i obične Free verzije? Ovdje vam piše, možete i da pročitate, a ja ću da vam prepričam. Ono što je dobro kod Pro verzije je prvo da imate mnogo više template-a ili ti šablona. Template to je ovaj termin koji ćete sretati gotovo svaki dan u dizajnu i on u bukvalnom prevodu označava šablone. Sad, šta to plastično znači? To znači da je neko pre vas kreirao recimo Facebook objavu ili Instagram objavu sa elementima naslova, opisa. Vi sad bukvalno možete da uzmete taj isti template i da promenite apsolutno sve stavke u njemu, ali da zadržite suštinu toga. I to su vam template. Sada, znači, Pro verzija vam daje mnoštvo template-a i mnogo više mogućnosti od Free verzije. Također moći ćete da koristite u znatno većem broju elemente. Elementi u Canvi su vam vektorski, to znači da možete da menjate boju i da prilagodite elemente svom dizajnu. Isto tako ima jedna alatka koja je super, kao što možete da pročitate ovdje, promjena veličine ili ti resize. Naprimjer, ako pravite nešto za Facebook cover, to je recimo jedna veličina i treba vam ta ista opcija, ali za objavu. Sad vi nećete praviti opet sve iz početka, nego ćete jednostavno upotrebiti taj alat i promenit ćete veličinu. To su vam neke, na primjer, bitne stvari. Imate pravo da koristite i foldere. To znači da ćete jednostavno samo lakše organizovati vaše dokumenta, vaše slike, sve ono što budete stavljali i imate 1 terabajt skladišta, što je stvarno puno. Tako da, hajde da započnemo tu besplatnu probnu verziju. Ići ćemo mesečno, za slučaj da nismo otkazali na vrijeme, ali pokazat ću vam i kako se otkazuje. Idemo sljedeće. Ovdje imate mogućnost da platite preko Paypala, ja to nemam, imam kreditnu karticu. Unesete jednostavno vaše podatke. Ja ću ovo morati da sakrijem, jel te? Kada ste završili sa unošenjem podataka, idete na preuzmi besplatnu probnu verziju. I evo, nalazim se u svojoj Pro verziji. Ono što je super, možete da dodate još 5 ljudi. Ovdje unesete mail adresu i mesečno vam to izađe $14,50, ali možete da iskoristite, kao što vidite, ovu mogućnost i jednostavno da podelite trošak. Ja ću ići na možda kasnije. Pitamo u koje svrhe želim da koristim. Ići ću lični projekti. Opet smo se vratili na home screen. Ovdje mi stoji lično zato što sam unela da ću ovu Pro verziju koristiti za lične projekte. Ako idete ovdje u podešavanje naloga, idete u naplata i planovi. Ovdje vam je pretplata za vaš tim, tačnije ovu pretplatu koju smo sad pokrenuli, promijenite plan i možete da otkažete probnu verziju. Svakako 3 dana pre isteka probne verzije, Canva tim će vas obavestiti da vam probna verzija ističe i da će tog i tog datuma biti izvršena naplata.
Eto, nadam se da ste pokrenuli svoju probnu verziju i prelazimo na sljedeću lekciju.